Bokić, drago dijete, kako lijepo što smo opet zajedno. Danas učimo brojeve. Idemo! Ovo su 4 rupe. Ne, ne, ne. Tako je. Ovo su 2 rupe. Ne, ne, da. Ovo su 3 rupe. Ne, super. Ovo je 1 rupa. Ne, 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 da. Ovo su 3 rupe. Ne, da. Ovo su 2 rupe. Ne, ne, da. Ovo je 1 rupa. Ne, 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 da. Ovo su 4 rupe. Ne, 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 da, super. Ovo je 1 rupa. Ne, 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 da. Ovo su 2 rupe. Ne, ne, da. Ovo su 3 rupe. Ne, da. Ovo su 4 rupe. Ne, 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 da, super. 1, 2, 3, 4. To je bilo super, dijete. S vama bili Dada, Mama, Kit.